بو نرخاندنê çandê rastî jî pir giring e. Ji ber mesela em çand çawa dinirxin em dibêjin çand nasnameyê civaka ye. û civaka me Kurd her tim xwe bi çandê parastiye û taybet yek ji wan civakê me jî Rojavayê Kurdistanê ye. Rojavayê Kurdistanê wek hûn jî dizanin taybet demên beriya şoreşê de dema em digirin dest dema sistema bas li vê derê li ser civakê zextek pir mezin dihat çêkirin. Aliyê nasnameyê wî çandî nedihat naskirin. Mesela aliyê ziman karibe bi çand û adet teqalîdên xwe civak karibe yani ew xwe bîne ser ziman tune bu evên fermiyetê de nedihat pejirandin. Lê civakê di nav xwe de her tim xwe bi wê parast. Yani mesela bêjin civaka me bi çi rengî rûxmê alî qirkirinên guhatine kirin qirkirinên siyasî ama aliyê çandî de civakê her tim xwe girtiye. û di hundir civakê de di hundir malbatê de jî dayîka aslında eva parast. Yani rûxmê hemî zexta jî rûxmê hemî êrişa jî rûxmê hemî înkarkirinên jî malbatê me Kurd di demê mêzetekê mesela dayîkê me dîsa bi cil û bergê xwe, dayîkê me dîsa bi zimanê xwe, dayîkê me dîsa dibêjin ya bi çîrokên xwe, bi lorîkên xwe dîroka me her tim zindî hiştiye. Rojavayê Kurdistanê jî bi vî rengî aslında her tim parastina xwe dayî çêkirin. Şem siyasetê got ser vir çêbirine çembera êgo kembera erebî êgo li ser civakê hatibû kirin, nasname hatibû girtin ji destê civakê mesela nedihatin ew kirin pejirandin. Ziman mesela di dibistana de nayê xandin qedexe bû yani nasnamê me ne siyasî ne ew nedihat pejirandin. Fakat civak di nav xwe de bi rêya çanda xwe her tim parast bû çand jî bi rêya dayîka rastî jî parastina wê her hat çêkirin. Tevgera azadiyê demê derbasî Rojavayê Kurdistan bû aslında bi rêya li ser esasê ku ji nû de em bêjin em dîroka xwe zindî bikin. Ev dîrok jî çi bû bi rêya çandê aslında hat çêkirin. Ji bo wê jî çand û huner jî yek ji xebatên destpêkê êgo Rojavayê Kurdistanê hatin rêxistin kirin. Rûxmê hemî wisa êriş û zext û her tiştê heye bi rêya çandê hatin çêkirin. Ji bo wê jî destpêkê mesela gel hemî kar û xebatê xwe didan çêkirin bi çandê bi çandî didan çêkirin. û rihê xwe netewî rihê xwe welatparêzî bi wê parastin aslında. Mesela em bêjin hemî mesela emel tewî çê dibe ne yani bi dil herkes diçe kar dike dixebite ama bi strana dibêjin. Bi wê strana bi wê coşê herkes wî karî wê xebatî nav wê tava germ de nav wê zehmetî de hemî derbas kirin. Ji ber zextên dewletê mesela êgo dihat çêkirin li ser civakê her tişt qedexe bû nedihat qebûl kirin yek nasname xwe bike rastî işkence û girtin û kuştinên her tişt dihat kirin. Fakat civakê çi dikir bi rê û rêbasê xwe dîsa parastina xwe dida çêkirin. Mesela dawet dihatin çêkirin heta bu ku zavayên xeyalî dihatin çêkirin ama ew dawet jî hemî dawetên heye di zivirîn wek serhildanek. Şahiya gul wir tê kirin, civata gul wir tê kirin. Hemî millet jî diçû wê dawetê. Herkes çû. Çünkü çima millet di nav xwe de dizanî bû yani. Ne lazım e tu xeber bide her kesî tu bêjî ka were. Millet hemî dizanî ki işte ev dawet aslında ciyekî em xebatê xwe alî rêxistin kirin, alî hêza xwe ewa xwe welatparêzî dûr da ve îfade bike. Ji wê jî dihatin stranê xwe, govendê xwe her tiştê xwe li wir didan çêkirin. Yani civak evekî wê nerm heye yani esnek nermbûnek wê alî de heye û li gor wê jî her tim ewa xwe rêya xwe didît û berxwedaniya xwe nirxên xwe civakî aslında bi rêya wê diparast. Ev bi vî rengî hat ew kirin hat meşandin ev xebatina heyanî arta gîşt as dike ku hejmarek yani ciwana xebatên xwe vî rengî dihat meşandin û salên heftî û heştî û hefta da û şinda kom çêbûn. Komên hunerî hatin li darxistin. Li wan koma da hem hevalê jin hem hevalên xwe dihatin çêkirin. Ev komna çi bûn hem stran digotin yani hem beşê wanî strana hebû hem beşê wanî govendê hebû hem şan û skeç dihatin li darxistin. Ev koma van koma jî rastî ji nav civakê de rolekî dibêje ya rolekê ku hemî civak li derdûrê wê kom bû. Zaten mesela evekî çandî hundir civakê de hebû demê çawa ev kom jî çêbû ev rihê
نتوی رحی برخودانی رحی سرهلدری اصلا ناف جواکه دا استی کی پر بلند دا چیکرن کومن می دسوی که و کوما جودی یال دیری که کوما آگری الحلبة بشرى العمودة جهات لو كرن كوما بوطان هم كوباني هم لقامشلوجي هات لدارخسن يعني جناوي كوما داجي مروزانه رح كي برخدانيه كي تشوا يعني برخدانيه كو الولات برخدانيه كو لتشيان دهات مازن كرن اصلا فرجي بناوي وان كوما وك آگری işte çiğ مي هری بلند کردستان بوطانه جي آست شر مي هری بلند الورته کرن çiğ جودی يعني بوانا بوی رحی اصلا yani kuma engizek navçiya Kürdistan'ı yani servi esası aslında bu brehve berxadan ra yekbuin bu yani. O pişra peyder pey ev kumna her çun frehbun her çun zedebun. Hundur kuma da hem havalan xort hem havalan jinji teda cikirtin. Girtina havalan jin denav kuma da aslında ev xojiş vak şureşeke bu. شکاندنا هنک زنجیر و دیوارن ایکو هی بندن کل هم برجن هاتنا آواکرن شکاندنا ویبو گاوه کی جواکه بر و پیشوا اصلا بر بوی راجی گوهارتن دی جواکه دا چکرن یعنی جنک کو مثلا بیجن باندورن işte ali oli ali civaki şupen ekevne pres lser jin hatine çekiren gujin tenet karet mali da be nafsi nure çar divara da be tenej bu zarok bu malbat bu ev vere çekiren fakat bir derketina jin درکه پیش جواک خو همه هزار انسان کن ببین 100,000 انسان کن ببین میکروفون بگیره دست خو استرام بجه او دبه aslında gavekinu berbe peşveçüne hem şureşe hem bu azadiya jin aslında gaveki pırmazın bu. Çima jberiyek bawariye jin bejin bxo te avakiren heman deme da jin bandura vel ser civak ev civak pera arta gav peştkeve her keçik dibine keçik derketi keçik dana revedike edin revedike usa nav civak da ev divarın guhatine kirin gav bagav derzandın teda çede gav bagav teda şikandan hatta helvaşandan ve te çekiren وقالك هفالجن زحمتيجي كشاندن زوراي كشاندن جبر قالك مالباتي أصدق دبون هني تشاودر كيفن سر مسرحة تشاويشته هني سترام بيجن تشاويني سكيتشا تشيكن تشاويني جوفن دبيجرن تشاويني تي كيفن دستيكي هناس ناكن في علي دجي قالك زحمتي علي هفالجن ده هاتنكرن وقالك جناجي تكوشينه برمازن جيت في مجاريدا ديت وفان جناجي هرتم أصلا أمكارن بيجن سر شوپا مریم خان و عایشه شانجی گلک شنجی هرتم پیش و چون و کار و خبات خو دان چکره و ذاتن د تکوشین آزادی دجی ام دزانن هوال مزگین غربت ایدن اصلا پیشنگی کی وکر بو پیشنگتیه و یعنی چه جبو ما وک مینا کی ری نشان دابو ریک نشان دابو کامه چپکن اما چاو بکن و هنر دبه یعنی و جند کاری بکه هوال مزگین همه هوال جی ناستکن جبو صالن حيشتي ده تبلي رخصنت به حيشتي زيادة شيء صحي سرقتي بشتن أوروبا يعني تيبات لأوروبا أو هذا الصفقان كوما برخدان عوادكن و آواکرنا کوما برخودان ده اصلا ده جبو همی ام دزان که سر جواکا گشتی کردستانه کوما برخودان باندوری کی چاب اما ایگو کوما برخودان آواکری جه اول مزگین اول صفقانن او اول دامزراندنه ویده جیدگیرن آوادکن با آواکرنا و دنگی اول مزگین زاتم حتی نهاجی دبهیسن زندیه دگوه ماده جبو ما دبن وقت خط هنری جبو همیش جنا دبه وقت دبه دافعك او کیکو ام جوا کاوال مزگین در کاون سترام بجه ام جوا کاوال مزگین در کاون ویرنگی بکن چاوا کوما برخودان اوروپا چه پشتیول روجاوای کردستان یعنی دسبک تفگرجی دسبک اوروپا ته کوما برخودان حشودی تکرم پشتیول روجاوا تل درخسن پشتیول باکور کورسن پشتیول پرچه دنجی گاو اف کارنا اف خباتنا تین فرح کرن ته بلاف کرن بفرحبون و خباتن هنری خبات هنریه دستفک مقول سر حمی جواک ناف جواک ده در کتن زاتن و افکم به جواک رابون یعنی مقول دم عمل طوعی بعلی داجی کوما مثلا شو سر عردی وی علی استران لیده دان سکیش چه که او دکرن ملت جی بعلا خود دکر شو بخو بگینه جی کومه حتی ویرنگی کیزو بگیجه اما جوی راسترانک بجن
يعني اف چوا عالی معنوی دا عالی مورال دا سر جواک پربان دور کر همی شاهی دعوتین خو شاهین خو پش را گاو بگم مگویا دست که دعوت راجو صد دست بکرن پش راجی شاهین می نتوی شاهی می هری مازنجی چه بو نوروز بو شاهی نوروز ده هر کس رغم کو دولت هرتم زخت کر دولت قدخد کر ندهیش دواری چه کرن اما دی ساجی ملت به زور آخو هرتم نوروز آخو پیروز کر چه بشف آگر پیدا خستن و در دور مال خود تاخن خدا چه جی حتی داوی گهاندن است که و مسرح خود چه کن قاد نوروز ای تیبت وره چه کرن و همی ملت الورکوم به جبر همی ملت الودر کوم دبو دولت نچر ما قبول بکه یعنی حتی نوروز ای حیشتی هفته وان ده پیواجو ده تم ساله او جنبه الشامي دمه هول دزن نوروز پیروز که یکی ولاد پاریس تی قتل کردن ملت ایرشت که جی او دولت یک فیشک تی آویتن و یک شهید که ولاد پاریس پشتوی دولت نچارت بینه که ملت به اصراره ملت دفج نوروز برناده راد به وقت اصلا حافظ اسد وی دمه وقت عيد الام اعلان که چونکه ذاتاً بيجو أو بكن ملت درت كيف قاده بيجو أو بكن ذاتاً حمي زاروك ناتشن دبستانه ذاتاً حمي كاركر هر كس دخبته كس ناتش سر كار يعني جواك ذاتاً برياره خدای ابد بینن کو پیشوی جن کارم بگرن راد به وقت عيد الام ته او کرن قبول کرن ادامه نوروز دهاتن چه کرن ذاتاً هر کس حمي ملت دردوري وي صحنه وي دكي وي اوي وان كوما وان جروبا كوم دو او كوم جي ستراني واني هري زده رحي نتويات يعني رحي ولاد بارزي رحي برخداني رحي سرهلداني وسا اصدكي هري بلنده خورتكي جويجي ستراني وان هرتم ستراني بجوش بو ستراني وسا ملت بهيزك يعني چا كوم هنر چي چان چي يعني هنر بيوستين وي جواكي بيك بني يعني بيوستيه ما چه بو جواكا ما پیوستی ما چی بوش بر ایریش سرمه های زخت سرمه های ناسنامه ما نه قبول کردن هبونه ما نه قبول کردن هنر چی بر صفه جواکه داده یعنی بر صفه وی چی بدمه استران ما جبوه اوقا استران شورشگری بون استران نتوی بون استران بجوش و هیجان و انسانا هست انسانا را دکر سر پیا یعنی او پیوستین جواکه اصلا ده پیکتینه و سروی اساسی اوقتی چکرن به رنگی اف خباتنا بساله هرتم بردوام کرد و زوری آرتا چاندک yani دست که بزوری به کد به هولدان به اون ملت هاتن چکرن پشتوی آرتا زوری رخصتنه کی برفره یه جوا همی جوا بفکر جوا کما همیل بنده بکو که نوروز کین گواره اما همی کس بچن وی داره زاتن بگو کسی رخصتن که بگو کس را بیجه همی ملت لدردوری قاده خواه و دردوری چاند و هنر کم دبه اندام چانده جی وقت جی انسان را جی وقت دبه چه نمونه yani بدوجه انسان işte بجن پیشنگ işte evin پیشنگتی diken insanın باورمند insanın پیغمبر insanın هنرمند به پیشنگ جواکنه پیروزباهی جواکنه راستی جی هوزان د جواک مای کرده هر تم خودی جین بقدرن yani چاندا مای کبنار دا تم جواتن دنگ بیجه هنه انسان دنگ بیشتر ور او دناف جواک مای دش قدروان پر بلنده جبوه جی انسانی کو به هنر راجی مجیل دبن اندامن گود کوما دا جی دگرتن دی ناف جواک دا جی کیوانی تیبت هر تم هبو جوی جی کمانی یک جبکن جواک دو وای چوات شکوسات چه بود چما جواک دسر خدا پیروزاهیه کی تیبت جبوان دکه چونکه پیشنگه چما چونکه اف انسانا درد کردن پیشه جواک را تشتک دبه نه جواک همی بره هنرمند درد کردن همبری جواک و جواک را ستراند بیجست جواک را اصلا مساج ده اصلا جواک را اوی که نشان ده ریه که نشان ده هر هنرمندی جبوی مجبور جیانا خوشی لگوروی رخصتن بکه لگوروی رحی لگور سترانه دبیجه لگور فکر گو الوی داره درد خی پیش جوان که گرک اوجی تمثیلجی و فکری به و به وزدن براستی جی کوما جی بحزارا شروان آزادی تبلیغات هزار انسان ریا خودان ریا آزادیه و سروی اساسی چونکه دراستی جی هنر جبر نتنه عالی میجیدا امان دمه ده عالی هست انسان جی خطاب دکه